Kehenyo trem National Youth Movement Gentia Region ko wina kiseng balang ka wapet ya ibha imien wewa kam mon wo tho lat wo pun ku ya I roi I par hachnong hatau kam jo ha ki imlang sa lang de pha ko ya kani ko khubor wo percha jor ko ya ka public hearing yong ka Shree Cement Limited ka wamut wo panman halom sermon is Gentia Hills District Elaka Nongkle ka wado panman ha ka leo bitring Benai Vinyao, Arjar Arponro. Kamte, ne liang yong kahenyo trem National Youth Movement Gentia Region, da Maham jor ko ya ki bor wa pelai, ya kani ka public hearing, wom hoi wo jia iwan, iwas nyalsi hakatai kasngi, wele da jia iwan ya ki pekba, ki walai chakatai ka public hearing. Ki bor wa pelai ya kani ka public hearing, to uba kle ki wele da ki pech ba lene ki sen balang ki wacha khang luti ki wamon wo lai chakatai ka public hearing yai ni le ki bo sarkar to wo pan biang ki ya ki pulit khnang wa ki pech ba wa ki sen balang ki wamot wo lai public hearing yo ki wo lai dai wasung nei ba hawo ong public hearing to wo elat ya waro ki wakwa wo lai chakatai ka public hearing wom to wo ki wacha khang hachtain luti khaddo ke HNYM Gentia Region de pen kan mo ko walada ki wan ki wa khang luti ka sen wom chong klik ti ko ka sen daw bot den ko ya kani ka kam hado wa ki pech ba wo yo ki ya ko hok yong ki de pen kut ko khubor na u khonro bartis pajo u president ke HNYM Gentia Region